aji hi itum Jishu Christali shit kasang pingwi kamataya ot ngurut ping kachiwi maramli anarum re Jishu Christali shit kasang pingwi kachi pawa kachangkat pawa church wi kamataya ot ngurut ping kachine kai tumli kachi kata factor akana hi hangba masa ka paiwi khalai wangai na sang mai ta mai khai la ka hili ka pisang gai ni chena ningli itum na thai plunggi chi pa na ki kla ja kha church kala Jishu Christali shit ka sang mi akang sa kala shit ka sang pingwi ashangwa kang sa da itum wi kamataya ot ngurut ming hi kimamai kla kachi ka thai da kar sala kai Jima thai tua ka ina avava ka sata avava ka wi ot ngurut ma thai tua ka ina police officer ka sata police officer chi wi ot ngurut ma thai tua ka ina avava ka sata ava chi wi ot ngurut ma thai tua ka ot ka tong hi shoi hau ki chi nei tak kam mai na ina Jishu Christali shit ka sanga mi akang sata kala itumida ta ashangvu shit ka sanga ka chunga ka zibla ka ngurum da kale ashangvu akang sada itum ashangai na ngurum sak le ka sawa ki chi ot ngurut ki mamai kala chang ka chi rinsit ngririk ena mathai thua ka churchi ot mangang ma khui pai mara churchi khon zarau ra churchi ka cha na sa ka ngai ka cha wi thai ka khui hilila khunuk singa pam da ra thresang rok la ka kali chat likla ka chain na ma thai khuila kup sang ro khau gi chi nei chen hi tai la ka na ka thai ta kar sai sincerely ka chung ka ni shaire ta la ka na tum li ka thar tu pa ka mi wang e thom mai ti pam hi ina akshita pali shit kai Matthew chapter 20 verse 19 when atang itum pasok ka hai nei ina 18 ne na shangpa phu hau ke tio mai kha kup mai ta phap ta pai ka vai kha hili ina pagi dak le tui passage khani hi tui khang tai tui pam gospel ko tong ali ngarai ka cha tui pa kala tui pang chi mangarai cha sal la chi sin dak le ot pin chi ngarai ka cha sambang dak le zangkap dale zangser dale gospel ka chi vali ari in a pagi chi pam Matthew chapter 20 verses 18 to 20 he Acts chapter 1 verse 8 li nai lakena sampang ra kala chi khni chi Mark chapter 16 we verse 15 li nai laken sampang ra kala Luke chapter 24 verses 24 to 27 46 to 48 kachini 46 to 48 kala John chapter 20 verses 20 21 hi ka tong li ngarai cha to shit ka samping li na iwi thi ka shura salo na iwi ka hang na lo pau ka mata shok lo ka chi lat lui ta ka so hai le tale ka tong hi va pe ta ma pa lui mra ina ti pam khni mang pare hili Matthew chapter 28 verse Matthew chapter 28 verse 18 and Jesus came and spoke to them saying all authority has been given to me in heaven and on earth aka verse 19 go therefore and make disciples of all the nations baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit verse 19 ara 20 li teaching them to observe all things that I have commanded you and lo I am with you always even to the end of the age the sampang tale Matthew chapter 28 verses 18 to 20 ara khangatei ka khane passage na Acts chapter 1 verse 8 ili ngarai ga cha concept pa chi itum la ite sampang ra hangda khlei pa na but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you and you shall be witnesses unto me in Jerusalem
and all Judea and Samaria and to the end of the earth the sampang tale chili ngarai ga cha chi athang in a tax mati hangsok hai gospel ping chili sampang lui tale tui ping hi chishuna a zingram han bana nai li cho ara iwi ot kup sangai ru ko jena nathum na hi sawa u ki chi ko nathum na iwi shaki ga sa na saki gi chi ko gi ot ji sin khami wi tu pang sere ara hili pa la ga hi church lingka khamia akhwana awi thik shura pingli imapam li salala I pasai nan thumni mang Europe ni salala iwi ot hi na thumna sagi gi ko da chikasin nei jiwangai na ara chi thai lo o tha kha awi thi gi shuro sa da anak hang imap I thumni mang Europe la hi salo da hang gai ko so gai chi hipping hi la mo da pha khwi la ga chi shu la ga sa hi ka shu makeup ka cha kala pha makeup ka cha what akhane chiwing a chaili itumna church we ot ngurut chi shui thi ga shuru ping we khamataya ka chung ka leire ka achiba mati mang yang re khamataya ot ngurut akhana khikla ja kha khokrum worship kyuwangai na itumna khorum do ko chiri kap to kwashina ka horsangai itumna khorum do klevi rahia ko tong lei sir ga chi ke ga khawat ma khlei kha ka haula ma lei ga chi ta ka itumna mo khorum ga ava maring pha marla ava khaya ma ka lui marla me ko mo mo khorum ali ma so mya ka rin shi hao ma pha tu ni ngai shi hao ga chi la lei te ri ra la chi thau la ga chi kwashna ka sai kha itumna mo khorum ka a tanarau ge ji ki kamalei mani mai xiao ge ji la ki kamalei mani a wili khwat ka ji ga tha ka leiao ge ji akhala malei ga ji kha ili tumna thai da kli pan ki kla ja kha khokrum wen ai tum ki sampang kla ka ji pa hi tum rikap ta yang gi ji ne ji perspective pa ina rawi perspective pa ina maning la awi themsak mi komo wi shong na yang ga tran tum ki sampang kla ja ka khokrumatam sanjili itumuri ring pa hi ka peng sakai pong sakai achuk peng sakai dang tale iwi ring pa hi iwi akwa leli ili sokomye leli jaw da wal kai ni share ko na khami ko yes nyang khung kyang re to phong ko sok chili nyang khung le ji te ji sampang wai wang itumwi ring pa hi achuk pe kwai to complete our joy. God has made us to worship Him. It's not that if we don't worship Him, He will be lacking something. Chỉ pa chín thôi, cái chỉ cái thà cái vắt họ rồi cái chỉ vang pa mình lỡ, itum ring cái pa, itum na sok mi sang quy tắc lấy pa hi, chụp pe cái vai vang, khorum lo, khwa cái lấy thay lo, sok cái vai pam thay lo, cái chỉ itum li chỉ thay. Hili tumna atser naw ka sambang da klipa verse 18 li ung ta tamli chili atangi na chit khain tangkul ti ka pa ti tamli jang itum text kamya tamli ki sambang la ja ka all authority has been given to me today itum li hang da klipa wa all authority has been given to me in heaven and on earth china ki chi thek la ja ka o akhwa le lo mo pangshap shok wa wi mupu le mo chi thai ka ili sambang dak le pangshap le ngsak tak le pong sak tak le wat ka sali mai kha sambang sak tak le khang ka mi dak le akhwa le mo ka chi ka pha kala ka thai da kar sai ka chi hi itum li ning li ra chang sak chi no chen ara itum mai kho khurumi li itum na khi sambang kala ka tha ta sa ke ji to ka chi tran itum na hang sa the psalm number 95 95, 96, 97 chi matang maram pa wa ka chi ping chi na kho khrum khang hot wi maram li ka chung ka pi gai tum sam pang aura ara in psalm number 95 hi akashita verse 1 when at wilka 7 itum ka tong na pal ka nganarum say
항덕 레이파와 코크롬이 그 다들 사기 있지도 코크롬리 김메다 깔사도 그지히 이틈 그 테이다 깔사 합다 그지다 이틈 힐리 라코롬들레 이나 코롬덕레히 마슝들레라 그러 이나 힐리 라코롬르고 코크롬이 그린 파워 기클러저거 to complete our joy. That's the purpose of our worship. 그 일이라 고름러 그는 한 공들한 옥롱 심시 옛날인 파라가는 그냥 똥 더 속미 상퀴를 그 웅징들이라 과신사기 있지네. 너 일이라 고름 징러 그 닝머린 팔 웅아지들이야 그너 위 코크롬만 닝투래. 너 위야 모래라 당선 와야 뻥 사이래. 그 일이라 그 닝그 쫓러 라이 퀴양 so có mi là cái chung cái ninh li uk lung li shan kui more là ra ham phật kui nơi là vừa rawi ngân hai người shik là mà tha mấy tờ người shik mấy tờ người sun kui là cái so có mi shan kui là chỉ tờ là cái nó vì ring cái pha chỉ a chụp bay mấy tờ lệ chỉ nơi hili ra có khrum mi một bung cái pha hi nơi sam phang tờ lệ chỉ mà chẳng mà tờ là cái nó vì có khrum hili cái chỉ cái thà cái vật lệ ri ara thà cái có khrum hi cái thà tờ khrum do chỉ ina Psalm number 95, verse 1. Oh, come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Verse 2. Let us come before his presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to him with psalms. Verse 3. For the Lord is great God and the great King above all gods. Verse 4. In his hand are the deep places of the earth, the heights of the hills are also his. Verse 5. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. Verse 6. Oh, come, are hili. Katata worship sarakla gachi hili, chiwi manner by hili describes hadaliko manalo. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker, for he is our God, and we are the people of his pasture and the sheep of his hand. Today, if you will hear his voice, verse 8 we to pang akala pakwiauke, do not harden your hearts as in the rebellion, as in the day of trial in the wilderness. Dangdale. Kokrum kachiwi definition, worship kachiwi definition ba kikla jaka, rivra kipakla kachi thaila kachi describe sa kala ananali ki sami highly kla kachi hi machuk ka ali ning shi kala masok kami chili kokrum hoi chu hili khangda ka mena rivra kipakla og thuila ngaleila ko tong anasai chu wangena ali yangka laga itum khukti chang laga ham chang laga ali khorum sai ralo chỉ tụi bạn cái này chỉ là khi chỉ thấy lịch lơ giờ có ra cái ba cái lơ cái chỉ thấy quý cái lơ khơi cái xe nó số ta anh nơi khi sami hay lịch lơ cái chỉ phình lơ cái awi mangali ra nơi hi cái hắc này nơi hi akwa này nơi pantam sak vai mà lấy mà này tờ phong sốc lơ cái ngam chang lơ cái khó khrum cái chỉ khó khrum này chứ chỉ cái sao chỉ li nhang khung lấy iwi ring cái phá cá sung mì đang nghe hili ina aka pashoke C.S. Lewis ko ho scholar ba hi hok phok atam liver a hi edisa sa chini jingkum thada phanga atam we na mi pa hi edisa du kain ai rivram le mani ta na hang la ka hi ka them thang me mi saw da thwir ga chana na ki hang la ja ka tui hi anaka pi hai sai I am very angry with God for not existing. Here, issue Rosh with Hire. Issue Rosh na in a church house, no. Why? Because he never come to our house. I am very angry with God for not existing. Dipanga Kaneli, Klaus, second Klaus Bali, and equally angry with him for not equally angry with him for creating the world. Rahikali lekla gichilamat thai
แล้วก็นั่นทำนบริบาลเลยจีเยี่ยมันลงวัดลักไอ้มาเทรเลยก็แล้วอันนั้นก็ตุยเสียมก็ให้ฮีเยี่ยเทรก็มันลงวัดลักไอ้จีคิดว่าไงนั่นนะคิดว่าไงนั่นหางเอาเลยจากก็ for God had designed the world it would not be a world so frail and faulty as we see โอ้ก็ตุยรอดมารัดละกันนะขังก็ช่องมังขังก็นั่งขังก็จามังเฮียอันนั้นเสียไม่ตเลยจากก็เยี่ยอาลิมลงวัดลักเฮียแต่ไม่เสียมกี่จีนี่อาวิราเนี่ยจะก็จิ้งรีก็หายแปมติงก็หายจังก็ขนึงก็จอดมันเลยก็จามักเลยโอ้ทุยเสียมกี่จีเต้เจนี่เยี่ยมลงวัดลักแต่มีป้าหินาตมักเลยหังสากจีโน่ก็นั่นตำมาลุยแต่น่ารักไอ้น่ะเอาว่าราลิก็เทมีรังสาวเต้เจน่ะC.S. Lewis วีลาริก็จุงกับปีแล้วก็ออกทุยลีตุยขังเต้ทราเอาวิลาริปิงจีตุยขังเต้น่ะทุ่มรา30 languages ไอ้น่ะ translate ซะแล้วก็อาจริงก็ยาวนับไอ้น่ะเลยแต่เลยอะไรน่ารักไอ้น่ะอันน่ะเอาวิริบราเลยลักไอ้ข้อครมฮิดักการสัลลักไอ้แต่เอาวิอุกลุงเลยเทชิงกุยก็ให้ตั้มสรันจิลีอะไรอันน่ะขี้กับปีกเลยจากก็ตุยแปงอาเคยน่ะป้าโชกยเอาวิตุยจังChristian worship is the act of showing reverence and adoration to God, often through communal gatherings and personal devotion. It's a response to God's love and action, recognizing His holiness and power. Worship can encompass various forms, including singing, prayer, scripture reading, sermons, sacraments. He kokrumi asat avat sere dang tak atang rivama le mane ya lim lum vat lak dang sa pa chin oh rally lak invitation query ali kokrum hia hi thar ko gchi ana kapita la mi ka chung khli pang sak la ka chi ana theological books ka pi gai mi ka chung kana pa la ka sok mi sa ta pam ta le te ara itaming a chaliก็จีก็ท่านะไอ้ก็คงกว่าเฮียมันริงพามาเลยก็จีตั้งแต่แล้วก็ฮิลิคราปิงละไปมาราละชิมไว้นะมุติกปอบแล้วก็ตั้งแต่เคยปิงละไปจีปิงจิลีก็เทมาไอ้ทำไมวันนี้ชินเอาปิงวันใจลีครนาวอักนักยังเลยจากก็ A.W. Tozer ฮอตอันหังอันตะเคยปานะ if you find worship boring then you are not ready to go to heaven 너 코크롬히 너 boring 사이 자카 산들이 자카 너 머린 파르만의 자카 너그 징름 바과이 레디임 사랑해 기왕에 너글 자카 그 징름 과드란 이tum 무슨 의야마들 rally worship 살고 코롬르고 뿜르지대 또 그 틀리는 너 봉크니히 라코롬르고 boring 사이 머린 파르만의 자카 너그 징름 리커발리고 무슨 의야 그 똥모 발로 코롬기지지 너그 다 와기다 Kita cita itu kelai pawa, iya redim sar. Kecing nama apa iya redim sar ni. Kecino, tapi macam nak itu iya kuih jiko. Jangan kau keruma, adang hak poli hang kaya tu. Kau keruma, impa lagi nak kerum gigi ni. Kalau kerum kangai keruma ke, itu mering kepala kasung kangai kasung, mapung pa kangai pa gigi ni. Ji versi nau pingwi kau kerum ni. Kalau ji Yesus Kristus lihat kesang ping na. Saplung gigi kamat taya ot ngurut number 1 akaji jine itum na ji mamlai plung re juwangai na itum li hangda klei pa worship ka sa tam li aji itum vreshi na ping na khorum da klei hi wi origin hi ka chuan raugla jaka hi juti na ping na cha ka Israel na ping na sa ka sa chi wi tradition na hapok la itum li rashum ka chine Juti na ping lepai, itum lepai, korum dakle akwa ji rivraj ak mangau ta ara atum na sadakle khayag shimi dakle na itum na khayag shimi dakle hila ngarai cha gi chin akwa ji akane ning chang ta dakar sa ta o itum li korum ngsak ngai dakle pa ji aji akane itum na saklak ena khigi ji akana khigla ja ko khokrum hili ayat unlak ena ayuk ayan unglak ena hi sarko hi tsikko hi charko hi la sarko
hi guitar khong lu kho hi na preaching sar ko hi na sia sar ko chi matha la ka na khak mi gai chi ka cha we ot murut chi ka sa phai. Our God is not a God of confusion, but our God is a God of orderliness. Hi pa hi tamam life ki jindagi. Worship with ethics. Kala worship with decorum hi itum masak nak pai mani. Program ni itum na siyasa ka zak laga ngachi rang ngai na khya ka she na ka chi ko ngachi rang ngai na ja ka rally jang ngachi rang khya ka she na so da hi achiwi program sar ko na na siyasa mi lo na na la sa mi lo na na bible pa mi lo na na than mi lo na na hi ka chui mi lo ta sang hai chili jam sa da cha la ka temple li chang lo khorum lo go ra are we awesome persons ngachi rang khya shila ina le da kle ra mangali chang ko la sa ge ji pa na dance chang sa lo ko sho khai je ko hi pa hi ka khlat ma li thu ra jaw ge ji ne la sa ge ji pa na ka lo ko bible pa thu ye ka ji pa cha purpose pa chi mong shung thu ra it we rather confuse sa ka ra maning mane ka ayet ayuk ayan ungla ga na achuk akhan pe la ga na khayang na rani je na nali tu pang a khamang la pai na tu pang a khamat tu milo da hang tla ka tu pang che ka mat tu yi shine worship we ethic pa hi jang ka la ka itamai ari hon jer ka chung gali the za lak ka ji teo ka worship pa hi li stress sa ke take za lak ja ka na kikla ja ka ka tham ba na bible le shuri ka pa ho ji thai ka itum thai de pa na awi alimi gai purpose fulfillment sa tare ava sa de le pa wa awi ning ka chang ka sa te le ni ka chin ho ran na li ning chang do ho de le pa wa na ka than mi lo ka chi kho na hilikal ga bible pa mi lo de ran na li mo hom kho kala sia sa le program samsung gai ji juwang ma samsung kho worship we ethic pa ji jang je na jilikal ga no ai than lo ga chin na ka thal le bible a ka pa khwi phung re de ra we na mi gai ot nguru ji li tyo lang sang mi phung re de la ka lang sang ga ji hi ka chang khat pa wa ran wa yang ta la ka na wa ilu kho krom ning mane na wa nui nyang hung vai sa ko de wa ta ching de kle ne ti ye kwi kho ka che ran na khang pa wa tu pe nga khamang ma tu le pai la stanza khamang sa le pai awi chang pa tu pe nga khamang hang le pai ji pe ji sa ma lo ina na le ka pang kwi khai ji chu wang nei ka chin mo ka itum mi ko mo wi nyang khung hi I wi le ga tyo ka nam sang plung re ga ji pa hi zang hai jai de itum worship we ethic ka le really reverential honor kami pa hi de sa kai hai ga ji le de hang jing sa kai jing ka thai le thai jing da le la I pa hi itum re khangai re shi ra ka shung ka shung da ka thai ka sa wa ta kar sala ko itum li sem ga hi Isaiah 43:7 itum mi kumoli sem ga hi rawi ming tek mate ga wang sem ga ni jite jena ananali hili hoka laga awi ga hang wor chak dam saru to ko na ali tek mate khang sak hi fail zairi kachino worship is by the mukhiya sei itum sat lak ena machiran rang ena khaya shila ena sake jine hili inina sa khangai sa kui vai kachi chawi personal agenda khui wung laga ra har khui vai wang sa khui vai wi pupit maning mane hi wa rally khayashi ka hangna ta ali otam thki chi apam ne acha laga kathara hamput to hodak li ajila kathara hamput papam me acha laga ngachiran na khorum ga sa pa wi raji ajile itum na ngachiran na khorum khrana wi ra papam me khanga chai thik khamale ga chi kho jaina nali thong thang naw ka ti na ka phyaw ko vai wang Levi now ping li ran ho ku phi tha ta hor chak ta chang la ka chi phyaw la ka ku khai na nga chi rang na shok hai ta ta nali la akamang sa ka vai wang ho ta le ka hor chak ta ka sa la ka hor chak ta ka raw nyang ko chi li le chi itung ka thai ta kar sai worship we ethic hi itung ka thai ta kar sai worship ka sa hi li khokrom hi li raw nyang khung le raw nyang khung sa ra ja ka awi ka phaning ati shoot autumn khang ta kar sai Number 2 ka khne li tumna sa khang yi ot ngurut na khikla khamataya ka khne pa chin khikla ka preaching
เราอีเป้าคำท้าหากชก preaching he with term he with synonyms งรายก็จะ term เป็นหินคิมไม่ตุนชิจินก็เลยจาก็ preaching evangelism outreach ก็เลย mission ได้ตุนตัวป้าก็ทุ่มเตียนะ alternate terms ชิกจินเลย in our preaching ได้ชิจินเอาไปขังเตยกัน evangelism ได้ชิจินเอาก็ไอ้กัน mission ได้ชิจินเอาไปขังเตยกันไอ้อิชิ outreach program เลยได้ชิจินไปก็เคลื่อนที่งรายจ่าเสรีเจนะฮิปิงฮี number 2คำว่าไต้หวันงรุอักนะคิกเลอจาก็ preaching สักกี่จีเนอาทั้งอีทุมนะฮิลิปาโชกไอเรอาจิอีทุมใน passage นะคิกเลอจาก็วาโลก็อีวิธีก็ชูระเซมโลตะกังนี่มาร์กปาลิเวอร์อีวิธีเทมสักไซโกรลีป้าคำว่าท่าอาชกโลช่างสักโลแต่สัมพังเรแต่ป้าคำว่าท่าหากชกเจนะ Acts chapter 1 verse 8 จิลิคิยังเลยจาก็นัทมนะเยรูซาเล็มลิละยูดาห์ก็ต้องลิละซัมมารียาลิละก็แล้วออกทุยอจิกุนวาชุงเดออกทุยอากตังวาชุงเดอีวีชักกิกษาสารจิคิสาโลกจิกเลยจาก็ preaching สาวาโลจิโนจิชูนักทีลีวิไอเรอาหันราลิเรจิชิตสังอาก็นั่นละคริงสัมพังเรก็จิป้าคำท้ายฮัชกวาโลจิโนจีทุมก็ต้องลิสาโลกจินเนฮิปะเฮีย pastor ปิงลิสาโลแต่มาจังก็จินเดเวอะตัง Acts chapter 1 verse 8ก็ป้าจินจังอีทุมชาเซอร์ evangelist ปิงลิสาโลมาจิกจินเดเวก็อีวิธีก็ชูระสักครั้งเธอปิงก็ต้องลิสารโนตะหังไห้ตัวเองสักจิโคเจนะฮีอีทุมสาปลงกีจิตายอาจีอีทุมนะ mission อดก็สายลิ challenge หักไม่กับตะเคลฮีคิกเลจาก็อีทุมอินเดียวิกันแท็กเซนหังโลจาก็คาสซิสมก็ท้ายอีทุมลิสักลักไอ้น่ะจีน่ะ progress มุขเรื่องเลยแต่เลยอาจารย์ก็เว้นน่ะเอ็ดไม่Malabar Christian tradition ก็ท้ายชิดสังสาก็มุชุงสาก็อินเดียลีเวรชีAD 52เว้นน่ะเซนต์ทอมัสน่ะคงให้เร่อาจราชุงเต 3% เวรชีงสาตะกลีกลีว่าเขาคิดสับปั๊มลีหาชุกโลคำไต้หวันเนี่ยจีไบเบิลไบเบิลก็ปามีก็จุ่มก็เลยแล้วก็เวรชีมุมไต้สังลักทูคิดว่าไงน่ะอีทุมคลัตตะขังหันตะกระไซอาจีฮิลีจิลีอาตุงวักอาจิงวักก็จุ่มก็เร็กตะเลยจีเวรชีน่าเป็นลี persecute ซาตะเลยจีจิลีเลยชาวไอเลยจีพัดตบลีสังไอเลยจีราชาวไข่เลยจีฮิลีเลยมุขครุมไปมันก็สามารถตะหังไอเลยจีหังตะเลยคิดวังโตจากก็อีทุมเนอ preaching ฮิลี fail ซาไข่วังไงนั่นวะจะอาตุมสับลงกี่จุดเนี่ยก็จะอาตุมมุเวรชีละก็อาตุมราลิมชิดสังละก็อาตุมจีพิวมีสาวเตอก็พังก็สาจิลียุยก็เชียงก็เชียงก็จีอาตุมวัดเตเจนจิมาสังสักษาจากก็คิดสาระจากก็อีทุม preaching สาระป้าคำท้าชกอีทุมเคยหุบแต่จีชดแล้วก็จีวางแต่อีทุมชิจินมีแล้วก็อีทุมจิกัดกี่จีเนี่ยอีทุมคำท้าอยู่อัดกุฎอักษรเลยจิลีคิดเลยก็จากก็จิลีอาทัง worship ก็สาลีเราวิญญาณคงเคยท่าเตอฮิลีเราวิญญาณคงเลยละแก preaching ก็สาลีเจนนี่นะหังจามไม่กับก็จะเคยนะเราสกมีอาปงก็จุ้งใครน่ะสมพงไปก็จิกท้าว่ามิรินลีเงลาคุยง่ายเลยเมื่อคุยเลยสักแล้วกันเราอันจิกแล้วก็คักแล้วก็ริงขมีออกทุยขมีเชปาซาขมีไว้น่ะสมพงไปคือไปลักกันนะชำลักกันสมพงก็ไปกันนะคิดเลยจะก็มิชชั่นวัดซาโลมิชชั่นวัดซาก็นู่นสกมีจิลิเลยไปลักกันสมพงให้ฮิลิหังดักเลยไปคิดเลยจะก็ Matthew chapter 11นี่จังอันเอาวิสาขก็ปิงลีจูโฮจิโชได้แล้วก็จิลีคนนั่งวัดวิจิอันขี้หังสังมิกเลยจะก็จูก็เลยอินันทำลีก็หังนะก็จะก็จิกท่านะก็เที่ยวปิงฮิลีก็จะอันเอาวิสาขก็ปิงฮิลีก็หังในจิตเลยก็ยังจิปิงจิลีตระคำคุยนากับนาอักให้นั่งเตอชิมันให้ตระอักจูวิสามันจิละก็ปิกจะให้ตระไม่ชิมันลักมระตะคังจิก็จุงก็หนักจิละมันเองจิจังมีรินไปแต่ขังวาลวัดสักจิละมันเองจิไปโซเรนะตระกับนาขมังมีขมังจิละสามันสมังให้เนี่ย
chỉ chắc chỉ lấy lạc cái đấy tôi hi bài mấy cấp tôi tụm nó sắm bằng bài chỉ khito ta hàng gì chứ mission what cái sao khi vang cái mission what cái sao to chứ hi về sinh học bình mà tai mấy cấp cái chứ có là chỉ số nó mất thuy răng là có chỉ salo hasok lo to hàng cái tất cái sao to chỉ vì area hi lấy sắm học lắc anh nè mi hay thế này chỉ tụm cái tay sắm bằng rê có cái thùng mali ít tụm nè cái mặt tai à shit cái sang bình what guru kikler ja ka teaching with synonyms bình hin kikler ja ka discipleship cái là cái thùng mà Christian growth the term hin ngate ta chỉ shui sa khang ngate cái sam chỉ mà nga ka vreshinau rei cái sang the term ngate ta shi nawi ka teaching here ki wangen sa prung ki kikler itam na ri la cái na rana ayin mi rana ning khami hi da mi tai lo go cho hi na thum pa lo ko la na thumi naung ra ping araza ra ping le la tam ji thelu pa ji thelu ma ji gi ko tam ji thelu ji no tam ji thelu ga chi wi tui hi ga chwe na raw la ja ka shannon hebrew tuili shannon ja ka itum na khainau ngulung kuli ta yur ka ka hi ji samilo cái gì này tùy hi iwi tùy hi na mi ping hili yur ka chak laga hem pit ana chan lak ana ring sak lo raw tùy hi explain sa kami mai khai kami da kar sai wo jima sa to ka interpretation hi jat chok laga achi og tuli denomination ma shan kra le tak li khwang na khrak la ja ka interpretation ko chung ka kle wang na teaching hi ma tha tu chen ra ko shok se re awi ka phaning le sangai iwi ka phaning le sangai a ka pa ka phaning le sangai chao da iwi hi I compromise m sar ma ina thei ko hi ngin ti sap lung ro chi hau ashishim khur ashishang nau aram nau aramui area na alishro aramui area na alishro ashishim na alishro da ngate ngata ta chi porshok la ka chi ka chung ka kai tek la ka ka le chu wang ne ethum na Deuteronomy ang thorwi women pingwi chat khum laga sa sali atumna pa kai passage cha kana khigla ja ka Deuteronomy chapter 6 verses 6 and 7 atum chili khi pa kla ja ka jo rawi tui hi na tum naung ra pinglila arra chang ra pinglila tam chi thelo ko chi chili phaisin sa da tum nganar mare matha lagena mai khair ta shi chang kala chimang ma chila Nehemiah chapter 8 verses 7 and 8 kapatran Ezrana Bible pawi chite rawi tuichi akhala tawi wang pai klub mi pingle le tam thek vai wang pai ta karsala ke mai khai kami tam thek kami hiena ki shograg la ja ka aju itumna iji chuli shi changai ri gai wi tili ki ko matam ji thela na hi vre shine ge chi min phoi khu lo go gang cha chok haw da aming va vre shi ko wat sa ma vre shi ko chung ko le gai ki wang na kla ja ka discipleship ko teaching hili fail sa khai ni teaching ma klei wang discipleship ma klei wang na itumui manglarin wi growth pa hi rg sang pai ma le thu chin mo aji tang khong le li tum na ka pyao yang ga thai se ro gang kum ri kui aji ri kwe lo go Bible tu peng a khain da matam se lo khanau thang hi chak thui khai mirin pa da ram le mong ro lu gi what na chi thue da city li wa jen what na chi thui lu da church li mara ngurum ro lu gi chang jena aming wa re shi sai re ko what sa ko ta da re sang ro re shi na ga sa da ta da re sang ro ga chi wi idea ya khal ma le thu tamang ting how ta aming wa re shi sa sa la what sa ma wa re shi gi chung ka le khai ni Typically fails how teaching li fails ha kai ni discipleship li fails ha kai ni hili han khong I tum da kar sai hi ka sai li ran an yang khong le Matthew 28:19 walaga I wi thig shuro ngasang suklo thig shuro hi ka da ngasang suklo lo ja ka tam ka chi the na shok ki chi ni tam chi the lo ko chi shu na hi da da ko chi shu na hi hang ko chi shu na chi walo ji ko chi ma walo ji ko da hang khomron ji maron to ka shur chi Chili Regason chi shock now chi ne. Chimale to aka
人个生人个生意没来么了。当苦恼为西，真公下个么个的朋啊，搞得晒嘞经个啥啥了，阿吉拉兄的，看么力，看么疼，看么能力，个中个呢，人生乐个呢，这得力，个力 fail 啥，个就呢说好了，这个 discipleship fail 啥个，teaching fail 啥个，就话呢，忙人家可能那个机会里，可能去看么来么呢的亏，可能哇 ，purpose 看么的，就修一天个修了米啊个啥的，看么带我。kisar glo jaka kama daily fellowship ngrum sakale ke chihili kang daily run nyang kong le tata ili le run nyang kong le akha na akha ngrum sagi da rak le hi fellowship hoye fellowship hili rak le na itum kisam mangto no ikang zanda kar sa jili inang chon na iwang sia sami ina nali tam chithai mi sok mi shan kui nui ka cha khalewi pau sha la ka khanang rum ring pharum ashida kar sad le ji gi sha la kai tum ngchon ngro ha nali achak matha la ga ra ga thai hi na ching lam tha le ko na chi ron ma tha le ko na cher ma yer ko na kui sam sang ma yer ko na wa mi kha cha na kart le ko rim pha ma tha na le ko da ga shai na itum rim pha te ma tha na te itum vang mang ma chile chi ran le yang ta le ko nyang ngi itum nei Hebrews chapter 10 verses 24 and 25 ka pali ki sam bangla ja ka and let us consider one another in order to stir up love and good works akai na aka itum nam ming rok se khunuk ming rok se tangkul tuili or chak da hang se ka sir ming rok se ka chino sir ming rok se Kivangana gloja ka not forsaking the assembling of ourselves together as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Kachiga thana magkatsib luila marang rum ngai luila chayang ana yam haida the masala itum katsib khang rum akai na ka ngchom mi khang rok ka tom mi khang rok ka sir mi khang rok hi mo horai se sa ching se dang chino chi khwai na raw glo ja ka hili acha la ka vreshi how pok ta thra tamli Acts chapter 2 verses 44 45 kyang lo ja ka vreshi na ping ka tong rang rum la ka athum rim phala ke athum lan ka tong khok ka sa ta chue kala kipa ka mawat ngorok manei wat how ge chi shim khur mi malai manei ste vreshi na ping sa la ka vreshi na sa la ka po sa sa tle je ja ka chi ki pa mai ka shi to in the first place chi pa che vreshi pa wi mai ka shi maning mane ko chi pa chi wa akwa ana khorom dakle in akwa ko nui khwat in the dakar ka sa tong rum sam mi ru ko da ngshit sam mi kai pa mai ka shi no jiwang na ji ran ma sang sangai de no thum ka zik khang rum ngchon khang ro ka pa ka sali ka sir mi khang ro gi mata hailak lo chili iwiniang khong le ko ka ji ana ga hang no cheni tum fellowship hi makle ma sa pai ka ji arion itum na itum ram song wi context na ang sa ja ka association ka ji hi paulak ena chatli association we form ka sa wi association form ka sa wi conventional purpose hi khito ashi ishi atung asi jingsho jingtung ki ka khai lo go lu khai lo go le de mer shai na le de le pa hi hai sao lo chi pa chi aka chang maning mane ko hi khlewi daka kar pa chi khito dai tum na question khang han tran purpose ko thum le number 1 pa chi na fellowship ari hang hai ka pha sang rok lo ko mayang rok lo ko tom ming rok lo ko nam kang rok lo ko rally nyang sakwai number 2 financial assistance church ko tong mangrai cha thu ko chi ta church shang shun ko chi ta church cham shun how the ko cham pa li lo ko shang na fro mi lo ko pastor we tolo ma tha da mi khre church da kar sai ma fro khre chili fro mi sak lo ko shang pa ko pa chi na chon mi lo yang sang kami financial assistance like why wang ne number 2 ko thumali doctrinal safeguard church ka chig ta li ko them thang mai mi ko chung le thai wa mi ko chung le da ma ko pha chi pi na awi mi ju hora lo ko hi tai tum li ma khet ma sak pai mani ka chig ta li wo khu
shak ni ham phanga hi ta le hai le Bible pa ka them le tu khalat ka them le tu vre tu li shanglak na ka them mi le tu ta itumi cultic group false teachers ngui ta tam ka them mi na khra thran hokui architect akali hokui le ka pung pang sak le ka khang te te ka chung gram nam sang ta chi ka tha chi mu shok vai the purpose ka thum hilirin le ka changkat vai association hi form sa ne purpose ka thum fellowship financial assistance china itum doctrinal safeguard hi ka thum hi maintain saram ma ka association form sa da kar ma le mane hili fellowship kale hili rana nyang khung le lakai ku chi hi chu wangena itum purpose mati hi Jishu Krista we take shura ka sa ta hili pesin sa la ka vreshi ka sa ta kar sa hili pesin sa la ka jishu we take shur da kar sa hili pesin sa la ka church githana ka sa da kar sa conclusion remark in a kimi ngai kla ja ka hili tanga khamang pa sho kai do not try to find a new purpose of the church but try to work harder to fulfill it hang ta klipa we hine do not try to find a new purpose of the church ki wangena na church wot ngurut ka therm pa shok lo jiglo ja ko church wot ngurut lo mathala ka na ngururi ka na bible ka pisam herte ko thar pha fa ki khamle luim ne raw tu ina wa ko pi ga ji akhan le mong rom sang arunu akhan le mok shok arunu ko ji ka ta na ko shok ko chang sa ko bible hili kon shi gai ko chot ka chang tong mi chi tung ni ta ro ro ko ji ko sakla gai tu ite jene itum na thep lung gi ji pa wa church who on ngurut ka therne ta jat thot na khang cha ti shu ta hil sara mo khiralak alo kha hang da kle pa wa itum na rin sit ena bible har la ka rawi jisu christian na ka so gai ji kli le kla chang ka ji pa ma sarang kla chang sa ga vai wang ka ji pa ji or na ki ji ne jine itum mi kham tai wa ngurut sai jena itum tbcm rally ka thaya church jisu na ko so gai tatsak tarak ina kasa church ko kromli confused bo ka ngpa ma leila tacham tarmana ko krum miru khang dai na ral ko khaya shi ko paya leitum na khorum da khle akhwa jili khorum khangaya asat wa sal ko itum ringi chine itum le rana so mi ta mating rik gaya reshi jishu ti shuro mya gana 상의 프롱지 왓 그루 살가 따점 다르마나 커링어 브레시 사르노 티비시암 말링 메르노 사코르리 라나 소미르노 아멘